na efeni freeze ono to na yenim guase enko na beje e won ntokwa ne career mu da sunsun wiase abusha yenua branch Freezy Macbones yese ne ukọ aye Senegal bonten so a e baabi asabi omu yo mu training ground where say branch asabi esu nkwa na wosu yese Freezy esu amache se otena ni se anye de ente na ne nyina akokọ adenti a branch Senegal ni atimi abono pa ma Ghana fo eye no yoyo bobo no pa de o so onte ase but o say obebo adwenpan na baso because upon all the bloggers no AdwenepaheneTv and BeckyTv na atimi aka no kore edai de ede akire no na asembia sabio the nations here kama president one god ede beto abonten eda Freezy Macbones elande Ghana no abusua ka branch ni etie sa asem no a etu anama obi anka opon san wasa ne nyina no kanananom edom sunsum edom suman ebetai na chi yenkotie ye bra panyin yangasa yenua panyin a efren the nations here kama president one god abusua one god yenkotie ne mra ne ba Freezy obetie nsempa ne na efeni freeze ono to no wabomodin na ne papa fi ahohom onkomo modwani ndi when to one among no ba no kwa de aka na yenim guase enko na beje e won ntokwa ne career mu da sunsun wiase to bedu Ghana de a onko ba ma ne no fa yentu yie na mamre nkoso okoba ka na nkunimdie ne power no emu ayedu amano sanity yenyina ekotie ensema ye bra panyin busa one god kama president edebeto abonten krampo ansana abrante ntokwa na ebekoso na tie o ensem bi oho a ya na Ghana no ya fa na tra keke yenua Freezy Macbones me adwenpan de me say wasa adenta me ka say wasa because me can't so ya ade na utirim ayo de dodo yes e man kanfo no sabio na ma e kanfo do akwakoto amenem ese mitimi e kan asem bia sabio ade mahu na me kan adenta na me ka sa hwe on Senegal ni fight ya omoko no Senegal ni no etame eye Freezy Macbones what ya say na Freezy ni de say opre ono no oto ne nsa na otu ne nan ntini pa no twe no ba akopɛ eya ade a obede points no be lusu na we ni nyina chi no tama obeduru Ghana na eya busa one god kama president the nations here ehunu sa yi kire we gods of the land eyi kire no a wode beto abonte na apɛ no na kwamnasi ama a ye friend ajagraja yi kwamnasi ama friend ajagraja yi say why na adwene say one the nations here e ko challenge no why na kwamnasi ama we ebe suma eye ne nkura kwamnasi ama suma ne nkura se da bi monya ne tantantantem na ko ye boga wa baska on ho na mo nse da me damage control e me di eye kama president atem the nation see atem so on onyo bia oni adro bia entima Freezy Macbones anya de enko no but asem na ye brai e kan ye one god kind one kase Freezy emra no ho wono de osem amre bia Freezy ebe ye bia no onya because sa bro kire na wote no na ade oni kan eko a Ghana no abeduru no osiunum eno ababelande no because obaye no ebia onanfo bia no mo ho a uja mo koye abusua mu kura no ebia se meka se wo so bi ba kura nu ebia waduru no what ya say ebia wo fo bi ba nu ebia waduru no to mo check it 1 or 2 bi ehwe de we a obaye na why kama ase wo se kasa na u picture da na eno ma bi kro bo betwa de akoso de tiawo ntabusua one god ehunu nyansa ede ni nyansa akwadale no ebeto abonten be ka kire wi ase se obi a woni ma brante we emon kokko so obedru dia wongunsa ofansa ngu form ansa na waye dey wakogina sa ring nim but we ni nyina chi no kwamnasi ma pesami kumnya akwa we si Ghana kwamnasi ma we ana wono so ne nkura amu se obi e power pe o mu kwa de match control mu tumo ni tensi sa ni kwakro no so na we ana Freezy Macbones so no ede na adwene koto kwamnasi ma so emotia na oyusuo kwamnasi ma dagraja yi onu motia honhom na oyusuo nti motia honhom no a Freezy Macbones enne ni koto sa motia honhom no so no tena wonim se odu ring no ma motia no be kwa ma no Freezy odu no koto kwamnasi ma so kwamnasi ma wetu onu palakro ni bi palakro kwamnasi ma ni bi ntuma kwamnasi ma ni pa bia betu for Freezy we feli da bia me kan okra da kyerɛw because abusa wan god ankasa bra no ho metie ni video no wan ankasa bra no ho o se wo anamo bi tu se na be ya asabio na nanom mo ufie nkonya ebetimi ani beje se wakwa abrochira ba na akwa abrochira ba ne se wo so ye boxer etesia no ba ko ama Ghana man no ese otimi ya amamre ede nsa gu form me hu se ko opa amu so opa amu akwa so kra na se ka otimi din nsa gu form na Freezy etie
say one two anamo bia say na one god akan esa because Ghana na wa ba duru de abrante enye agudie o enye agudie because obi e title sa na tie obi e title no a wo bepe no nto mo na mo te Ghana no sa na mo abiom ho ye ansa na mo di wachi no akọ but e bia wo se wako e o UK nti UK na wako nti no wo de sa UK tactics no e ba ho de a anase wo ngi bibi eni de a nipa kro no ba bata social media tufu no busa no se omra social media be bo naked ya we se bansere engu na sene a nipa no ba bata social media ka kire wo se ebuso one god woni obia ebuso one god nye obia busa sa nipa kro se chase egu kom rings session nsa semra ye de brand wa brochira e ma no dwale no hwan e na okoje sa no manifri no nti wo te wo na se wo de wanya obi tse ebuso one god e be tufo da bia na metie ebuso one god preaching ne nyoma on masteady na che masteady from afar me hunu se papa we hu asa ba social media so kwaje oba bi sika di wakwa bi basa wakwa bi se da ba kwa mele se ma we ti social media ene wo za amanfo ono ba beginning be ka se ai ono de ono nya de ono no oba kire ne kira kwan wa ma social media for ska wa ma so ba tonton bibia but ne kwa mele se ma 12 was my telephone number near 12 was my friend 12 was my location near 12 was way more contact na ma dwane eye movement no osifio ana onyenye ma basa wa campo e ma shefio na text messages ade be ba me phone so from ne campo de na adet na Ghana ho na suma man for no make damage control da bia ba da bia wo ba woni be gu ase won say asema buso one god kind na bam Freezy Macbones asema buso one god kind e na ba mo me opon san wasane nyina echi no me den time ka san say nyese bia blow na wo to agbo nipa na obebo form no e na so wasan uni skills you don't have any skills obi e was steady untokwa bia no e won say Freezy Macbones uni skills e na kasa no doso hwe de we a wo UK na omo bia sa open fight no ma woni akwa no a omo yes na your first fight nti akwa no enje mu ma na timi win se de be wiase be de be hu no it was good idea but we we no also Ghana from Freezy ti asem bi wa we we Ghana for we na ofro ai o bra na yankasa asem ba akono na obia pese ofro e no kasa a grant to interview the more na wo grant interviews no ne ye hu ye ready wadwene nti obi ono be kunto kwa bia no woni mu tactics woni ma de kitawo nti nipa no be bo simple Freezy Macbones me de menua no unru ba bia nti eso ye study na o makasa no esusu e de e ba abonten so wo win fighter wo ba be interview ba akomenu a wo kasa ba akomenu no twaso akosho wan kona ena susu fa training e kire rough enya sa ye be bo da bia but anamona eso wo 20 for say go from because service when one qualify krana na kodu UK e dia na e bia da achi bi ye be sa fro se bra nte no we owa eso ye and the way was say hungry for fight no eso timi time all the way guy no all na the Senegal no all guy no ka ba se to blow papa ka be no but guy no e yusu ono kan se tactics unzo to blow na guy na block it oto a no a block it oto ba kwa no anya unzo oto ana enka no eno na ya points na de konto kwanti Freezy wa ba Africa welcome to Africa interference o sua sa no no me adwon de be me ka kire because unti afutuo ena wiaso obi ona so de no bo wa obi ona so ben wa enam se sa nipa kro no one room pempes won ti won to afutu pa ebuso wan god be ka sa asem wo say oh amafo dinatem ana say chesensem bebre nam ti akire dinam hwe but nei o sa bem time na oni akona o UK no kun ye na adwon pan ne ba abonte be kan no me de bona mudi matem kwa na me de pa the more na mudi matem no na me sere na me de because me patem de die pa me ho je pa me ho bo kan watem de die ti me drop me video na be di matem a o waste time because o ye nyansafo a o betena ase din atie nyansa message na adwon pan ne de ba abonte no message na me de ba bonte na here because wo na wo comment di matem na I don't know you minimo min hia wo da krampo no wo afiri wiase nti wo be di matem a e fa me ho but no kra wo me mu esa me kan na me ka to abonte Freezy Macbones so person to wo career no so yie pa dia wo hia good trainer obe train wo yie wo da wa hwe Mayweather mo Freezy hwe Mayweather anybody bia o Mayweather anybody bia but Mayweather no so konyo obi owa ti sa akoyo ye Senegal ni ya obebo akwa no adentia wo Freezy no da bia pesa o magap
Uma gabo bi a ono wasene ye ne kontokwa ye man gabo ese o hye na se Freezy me chira Kansas skills bi wa ha obi a ono wa no a wo tia no wona na ekun Freezy ye man gabo because o man gabo na wo to kosoro se obe block o ntase o hye na se na to for ase se nko a wo bo ne yam rough but wo de guy as a flexing bi as a yam koton sole sa skills no na as wo jira o akwawe pa akakwe mu pa ko wini sa for to ko bedi twa ha Freezy gas no obatwa abo usu unya nsu nwe se gas no obatwa abo gas ba log for ma na meka kire wo se ko duru Ghana ho na menko didi ba log for ma nka samre ka Freezy samre ka the whole internet me a Freezy o na nka twen kwa no wo sa kwa kodi ene we kro wo lusu kra ye be na ye steady we no lusu ye na ye ebe me ni aba form akogunsa agya atwedi rough no na ne carrier no watimi ai da maintain enye sa pa de Freezy se wudi Ghana fo no bi machi a on ye ba ye yodom e man kanfo ye se kanfo du afno ye kanfo chacha obi akoduru Ghana akowo so pa agro woni so o Freezy Macbones no agro woni so papa na wa mu na empanifo bai ene tim organize me do free UK oba Ghana no obi awo wa free UK abedu Ghana wo ba be ye games e wo ho no wa kofuru kube akwa we pa na woni agro woni so sa kube na akofuru ye no na akofuru kube no se anya odai kube no front na ba Ghana na akofuru kube no ene fo fia anto ata ne ka you free so na fom se team nka ba dai ka ba kasa wabuso ni bi na aye o mebo a masa ade si woni so no ene se o focus so maka kirew matia akopem se wo be straight because o chia mantia obi antia because omo be omo ntimi ka no kra nkyerɛ me ka kyerɛ Freezy Macbones omo na mo be omo ntimi ka no kra nkyerɛ me adwempan na metia ko pem so obetene because ye ntena ase ema na o man no ma ede no ye for man sika emetutu hu saa ye for man sika mehwew wa bra o man beboka dabi ye hia kunimdie se wonim na wo mistake na se mo ntimi ankorofy anko e kan se Paris ni bia on ade a meye wo social media so ahwa wo kura no unkogina ring mbiem because guy na wo ye no ene hwehwe mu guy bia o na media me mabu obia as a confidence na wo mu ne too much confidence na wo mu no jide na wo mu too much jack yes driver ene de wakokwa so asaba fio driver ne de wakokwa so abafio nti obi a oye boxer na obi a wakokwa di nkunim wo Freezy no adenta make no kura kire no say wo de ni kwa asa wo ko aka wo lusu we ya Ghana fo no bian ena esa wo no se nipa no beto lusu na beto win me we de kokon doko a won kasa se na wo kasa no oso oni nyam kopon ena nanom e kwa aba o wini a ni an so okay wo wini ho na kasa no beba ba wo de wo ko ni nyina wa fa ntokwa no fala ana asa wo kasa Africa o mu di agrana wo kasa Africa o mu di agro mu ni agro nti the way a wo si kasa no and the way a wo si jiw hu di too much no on the akwande yeo so on the akwande yeo timi twa wachi ma se de be ya wan kasa da chun ba da adwenpahene ase because adwenpahene se na tie now Freezy Macbones France better social media atemdidie twa ase tenkwa na wudie as say no wo de o se bi man to nwom frɛ enti se wo ye boxer wo ja nkuko wo horo ena na ye machine work ena na ye say ni nyina obi aye bi da bra me nam ye machine wo Ghana ami ye bi what as kokoro bi tebi chi otimi ko sho be bosome adenta heyai ni ati yesan kokoye snake flat one yesan koye machine work ye bedu abrochen kuko ne nyina ehuru bi mpan ye nyina ya bre ye nyina yede ya bre pa nti Freezy me ka kire se e bre do obi ide obi abre but adwuma na wafa ato so no Ghana din da wo so no ese otimi focus wo ho ena manfo an ana wan kwama kan se UK wan kwama brofo no obi a wonya citizen de bedu what akostand for UK ya na Ghana for me dwuma man tiase obi a wonya citizen de ebede what ma cost so okwa ma UK ade say bia ne small teams na bia alalo wetu akon ho but ye base ye kuma man ya ade ne man Ghana na obekuma Ghana because onya citizen you are not allowed so wetu ma stand for UK ho na nkasa wote nti Ghana for na ono umka Freezy na ne pen so obekuma Ghana da bio onya ya na nka UK one wo kontokwa o stand ma UK man no but onya citizen aje say okuma o my Ghana nti Ghana na obekwa ma Ghana kopem say obenya na citizenship ewo UK wo dem wesa Freezy onya UK pass pe onkuma Ghana biem wo dem fa say bia so nka hwe onya UK pass akim obe free wo baka say da bia
obesha ko fast and be abakra se Ghana for no mine se de be ya o makum bi oboa sa tere onya citizen people awie nti Freezy obi anu otan ho ba moni na ho adwuma na fa ato so no ene twenko adwuma na wa fa ato so no ene etwe rough enko pa ba akubi na ne ntena na oba ne tim massage yie na fa mpa bonta wachi na gu nsa frɛ na nanom so atiase no mo ho ban se de be ya da bia no be din kunim se de busua one god kama president the nation sia to onim tabusu edu be se abaso a make a tap send edamount tap age me dey come aso ya snap person niska efira mo no na dey ko Ghana tap app na me kan for edamount o first time so app na be nya promo code AdwenepaheneTv na obagun be nya discount kama na me kan for Freezy akoyo ho osre pa na me kan for Anasboy Enterprise so I dey ed amount Anasboy Enterprise be see die kama I dey ed amount Anasboy be say all type of POPs nyina dey ed amount kona so yes din AdwenepaheneTv and as BeckyTv what you see say pepe na me kan for Destiny Roofing and Steel Trusses Destiny also kona so yes din AdwenepaheneTv and as BeckyTv obeboard down so amount kama oboard down so down enye tata bia nyankopɔ boss so was as won hira o medu be sia say de be ya da achi bi no ye beti ye ho ase nyansa eni ba ko fotum drop your comment na nyina ne yemfa ntu enu abema no efo yese panyin dwale wi a na nsu asa nsu we de ensan yo ye koduaduam ni asa de nsu foforo aba besi wo se Freezy fanafa kodwale na wa bre peace out. Auntie si na from you. Hello? Auntie si. Mo we POP no. Any TV unit no. Na few painting no so e. Hey, any company near kama Anasboy Enterprise na. And who pictures was na mama. Okay, mama hwe. Hey, wow. I didn't ever say. Akwe me fi look kama Anasboy Enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 sister. Na mister there. Ne da na wo si. Na say Anasboy Enterprise I don't ko ni POP ni fi painting ni bibia de ma no. He until sinya me shira we the all man Anasboy Enterprise why me fie ne kama pa me come sister ho bra what drew hanom okay enche obedru ha ho o ma wie POP no o ma send you pictures yeah me dey ye ntam na fa pictures ne be na me dem talk up them sa ya fe wo ho me sro fa bra me ye ntam a tumrika why na me dem e twa me gina ha e twa why. Hey, sister. Yeah, me come with POP ne wa he. Ah, sister, so to. Me say me pon cop. Anasboy Enterprise, sister. Me so POP ne pa de. Sister, ti wo the POP no hwe na e twegu. POP ni. En no ma en sa. TV set no so. Na kitchen no so. Na aye. Sister. Na ma ye fie wonum bibia. Anasboy Enterprise. Wo si fie na person me POP ma wa. Anasboy Enterprise be yo POP ama. Omo sa aye TV unit e ka ho. Omo sa to fie house nyina. Anasboy be sa yo kitchen ama. Anasboy assign I do windows assign she wo dan nim nyina. Glass na window no komo ya sister. What to type a open. Normal estimate na. Omo mo to 70%. Ye se be sika nya we de omo number wa he. Omo number ne go screen so e twegu no. Omo number ne gu so e twegu nti mesra Anasboy Enterprise. Obechira omo say AdwenepaheneTv na say BeckyTv. POPs di omo ye POPs working con. POP working con. Na ni ade de wom. Anasboy Enterprise o charge wi a ono an kofa na neoma efiri baabi abuchire edeba Ghana. Wow. Na omo sa no afo na go PO. Ami hwe ni POP si we. Na sister mesra wo dan na wusi no. Mesra nya mistake fa come Anasboy Enterprise. Baby be show mo. Baby be for show mo sa na ko da. Kitchen, TV set, bibia. Wow, POPs, large system ni bibia. Omo sa atofo ka bibia ma. Na windows will be effect. Sister, Anasboy Enterprise there, Mr. Omo ye King Kong. Dream kana me ba be ka kire no. Mr. Mama ye na me dem. Na ye na kona ko from the Ufa Edema Review. AdwenepaheneTv. BeckyTv. Benya discount kama. Oh, Anasboy Enterprise. Omo ye King Kong. Odo, mi kokro ma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokuro. Na ma ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa ba tu na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register this send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa mo te ko trace extra. Ma mesra me kan for tap send amount. So you use iPhone and also betam no akọ App Store. No download the Google phone so. Android phone so no akọ Google Play. No download the Google phone so mesra. And I will send this also mesra o first transaction be no. Wo so wo nya promo code. No so ba AdwenepaheneTv.
AdwenepaheneTv edegu. Yes, ntimpacho. Uboguma, uwo Europe kwa da obenya €5 free. Before the some party for. Some can put tap send edamount. Who America to Canada dia. Hey, mama, $10. To miss now, man, how about for say, and quite want to be a so pay. Mpacho, who piano no echo. Some come up wanting them. Download this year at Nafi, Mpacho, not relaxing. No one's in Pio Quabonte. Me Quabonte. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and Kuma. And that dear tap Polar Mountain was a decaf for a bit more. Was sit who shoot no more bank card, who to register SMS as them debt. I tell you, to tap a bar, I'm a here for. Say, I send this can call Ghana. Now, wait, no so a come. Yen dear mammy. Miss Snow make a farmer. Also, when you are may know bad the power and tentum to Miss Row promo code the book in I know €5 free. I know more Canada soon in US and so $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Sister, not going to say, Rakame Bow, I am me. Me say, my bush your friend me, and you ya catch me say, me dana me boss 1 month ago no, and you know, I would know who's in the Ghana no. Me say, and you know, and I said, one for company, papa. Company never now for sister. I don't want Destiny Roofing and Steel Trusses anchor. Destiny Roofing and Steel Trusses, almost Ghana, sister, a band down so border number 1, and almost sign a border so a 30 years warranty. 30 years. Now, where can you unique Destiny Roofing and Steel Trusses, the common air cycle pass our boss amawu. And a tea, or more than so, free estimate. Free estimate. And no more than so, boss, a mouse say, Kimwa, or you soon, dear. Sister, and almost say soon, yeah. And we are almost send a drum and say, pick up, and pro. And can come for Roma and pro. No, what I brought you, and I walk off a carpenter, and you will say, and quite check about Dasso. Wabra Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, Miss Row, who drew a class a pet. Who call a cancer pocriase. Amamole Canada Johnson. Akrapokuase ya. Amamole Canada Johnson. Udruwa was super Destiny Roofing Steel Trusses sister. Ometuka ko free estimated amount. Obi ati aburuchire. And na kofa carpenter ne o search sister mesra me kan for the amount until we den ha nkra. E wo so aboka enya hwe. But Destiny ebe je nkwa. Destiny ebe ma bibi ato okwa wo se opese obuje estimator ohubato. Ntedine AdwenepaheneTv na se BeckyTv. Obo say di we chiro my sister. Omato mbo ase ahwo kama. No be o table chira aboka si dan. And I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more dash. Sister, may come for the amount. Yes. Omo number and a good screen so. Omo email address and a good screen so a cheguno. So at on my board down some amount 30 years warranty. 30 years be 30 years we will. Now wait until how much sister. Mr. On board down some our own a chekula. One to fire more than Cropona or da better. And on down some boss and so try and yet on board down some Debbie. On board down some mobile show up brutally. Destiny not in on show up brutally. On board down so I would a fool. And yet to my comfort amount to them so what you know Ankasa Aquanity straight. I was a phobia for 1 night beginning. South Pepper. Me can't fool I the amount. To where part your former number no sooner as a cable. Email address and say cable. Sister Abusia Destiny Roofing Sheet and Trusses. AdwenepaheneTv otwa supre kwabra fo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo